Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Tuning kong ay nasaw kaban. Upa pensyai lang lingdo nong diang. Wei na kinong snong hakini ka jela upadan ka jingso kya. Ulami syakmat ban kentui ki lai pun reungot ki MLA na rilom khasi bat jentia baki dai ban peni ya kedor basisha jongki da kabara bat kran ya ka reservation policy hakador bat senra jong ying dor bat thawan kapan sedang naduk ka kendai trek noi luar aracar afuar. Uba pensyai lang lingbau ni kurwa ulaong baki lai pun reungot ki MLA ki dai ban senguthu badai ki patba ki ba penjob yaki re om dai satya ki parti. Bat namar kata ki di bandra ya kini kemat kawadan kam tam kenang baka sorkar kan dupla ban penbet ya ke jingno siliang ketarjol haga reservation policy namar ba lada omla ban penbet kan nang bu jing susu ikisamla hagi bebuan kilian Assembly ban keren tuning kong ay nasaw kaban ay kulay ya ke jingno kloy jong pinya kaliang jong press patin syak so khai nga patin wan ban ay kenika press lani kata ke jing persnau jong ban Pak ya kenika kerwo sa ki patba no sosno jong kejela khamtam ya ki lai penrungut kita ki public representative jong inang ni napo ka bring no trap bat ni so tu ba gajing don jongi le singila ban ong khat san la khang ne po gari kasi jantia ngimla ban le lut hang te po assembly henry kidai maki ki ban pensnau dan kidai maki ban tiet lani ban wanra ya kata ka sur jongi ikun ki ejar jong ko bring no trap ban ra te ko assembly ban keren ban penyo yang ni ya kata ka solution pat ka kata ka jing puak pat ka jing angut ke jongi pan nakaliang jonga ngala phalu kani ka city sa kani ki live rumut ban ngabu ni ka subject ka bang ka jing kepat pa pin kersan namta ka lawi ki samla ka jat benreu hak bayadai bat ka reservation policy let's say ngimla lesing nyimda don kamsu ban ya keren dan ban ya batai than kata ka reservation policy haka babun nangi ngila sotu ban ngila tip ya kata reservation policy ketika handai kat nungut nangi pat kiba kendit benreu pat kat nungut nangi kiba sngotu ba hadin kejik pentri kam ya ka system ka reservation policy kala ketak hadu kata namta kikun sama jong kecak gitu jong haka ba wat hakapor bak empat rekam ke system ke reservation policy kelak tak lupa ladengi ong hakap bahak tun kam tunjan ladengi ong hakap bahak benlit bule ikun samla ijongi te mentah balak rekam ke system ngidon kam hasau pentrikam pura ngidon kam ba kesorkar kan penbait ya kan kejing pembait lani kata kejing don harga jinglong unequal share nila bang habi day berkini ke reservation policy tidak ada karusta sistem keterikam bat ke reservation policy kasak harga jingbom pat baik kamu kata kalau long ke jingdulong ke pakrau na namta ikun samla kasih bat cantia te lembaga nika kerwo ngakwa ya thuk sepi ki pat ba no sosno khamtam sepi ki kun samla jong bri nyok trap bana kaliang jonga ngapa ya ke city syaki lai pun rumut pat kan ke city kan penti kena pat ka pen sisa kat numut nabdeng jong kita ki lai pun rumut ki babu ya ke jat benreu ki babu ya ka lawai jong ki kun samla hakmat pat ki babu ya ka bor la de ka syuki ki joki hadin nomor balik se ngilak pen kren sai yang ne lomba ki babun ki pasau tu ya kene lagi dei ki no lane ki dei ki riusimat lane lagi dei ki political leaders lane lagi dei ki economic mat ki jongi ki sotu bahaya kene bahkan ni ka kata ya kalawai jongi kun samla jong kejat tenreu bahkan ni kawan ra ya kejing bomlong ya rengkat habden ki kun samla jong kejela henry kat nungut na pedeng jong pipat ki balong kloy pan sim ya kejing kli pan sim kejing bakli ban penbet ya kene namar ba lara ngisani hapi bat ngijit ya pi bandet te ko assembly ban lara pimle wat lah pedeng bapila sotu bahkan ni ka kata yang ngi phim keren phim pen sengau te kajing kli galong wa manupat
ban keren bat manu ban sno te kani kasih ti kan penting kena bat kan sisa ya ka true color jong ilai pon rumut uno bat kanu nam den jong kini kiba i nam tagari berkejat rew palat ban ya kasuki ki jong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To ask the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.